Myntri Khynnah ke Tnat Minority Affairs ke Sorkar Pdeng ujuan barla. Ulah sami ke Shithi Thungkam ya ki bayo akam thamai, syaki Tnat rekam Sorkar waper hapo jaga rozgar mela, ha ka program bala Long State Convention Center hine kesngi. Kidan baro arspa khandai pulai ngut ki bala syadiat na keleng ki benta jang ki jalla ka than chatei lam mingi. Ban yo e ki Shithi Thungkam ha ka rozgar mela. Kidan baro chispa arpun rungut na jalla Meghalaya ki bala yo Pdeng ya Shithi Thungkam ha ki Tnat waper. Haba ai jingkran hakani kesngi ubarla ulaong bai ka jingthmu ban ai shpolak ki kam Sorkar syaki samla haki laipu pratli ki seng barkit nat rekam ka Sorkar Pdeng kadang ya syat रोजगार में देखिए मोदी जी का सपना है 10 लाख का रोजगार का व्यवस्था करा देश का हर युवा युवती का। आज ये नवा रोजगार मेला है। देश के हर कोने कोने में आज 45 सेंट्रल में आज रोजगार मेला का आज हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। I feel very honored and blessed actually that I got the opportunity to be part of it, and I would like to extend my thanks to our Honorable Prime Minister for giving me the opportunity to work with the government of India. Kajing lang bala penlong lang dekat Tnat social welfare